ndabasuhuje nitwa mwami bahaye ikaze ku biganiro bya mya XYZ. nanone tugiye kwanzika ku makuru arimo avuze ubuhuha muri Burasirazuba bwo hagati. mvuze ngo avuze ubuhuha kuko kugeza ubu Iran irimo iratangaza ko itazigira igirana amasezerano ayo ariyo yose na Donald Trump nka perezida uyoboye leta z'ubumwe za Amerika, ahubwo ko bazategereza amasezerano bakayagirana n'undi mu perezida uzasimbura Donald Trump. ni amakuru ashyushye ni mu gihe ibihugu nka Pakistan, Qatar ndetse na Oman byo byizera ko hari amasezerano ashobora gusinywa mu gihe kiri imbere ngo kuko bari mu bihe byiza, kandi ko nubwo barimo kuvugana mu cyo twakwita back channels, abahuza bakaganira na Iran ndetse bakaganira na leta zunze ubumwe za Amerika. ariko nk'uko uyu musesenguzi Larry Johnson ni umusesenguzi wahoze nanone asesengura amakuru atandukanye ya CIA, igihe ari umukozi wa CIA, we abona ko nta masezerano leta z'ubumwe za Amerika zigiye kugirana na Iran. arabivuga mu buryo bweruye nk'uko byatangajwe nanone n'umuvugizi wa perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran Garibaf. umuvugizi we yavuze ati rwose nta masezerano Iran irimo guteganya kugirana na leta zunze ubumwe za Amerika. ubu biragoye cyane guhakana igitekerezo kivuga ko leta zunze ubumwe za Amerika ishobora gutangira kuva muri aka karere, cyangwa se ko ibihugu byo muri aka karere byatakaje icyizere byari bifitiye Amerika. ibikorwa birusha amagambo imbaraga, kandi birashoboka ko igikorwa gikomeye igihugu icyo ari cyo cyose cyashobora gukora ari ugushinga ihuriro rishya risimbura leta zunze ubumwe za Amerika. none se niki leta zunze ubumwe za Amerika yakoze kugira ngo yizeze ibyo bihugu ko kuba umufatanyabikorwa wayo ari mu nyungu zabyo? ese leta zunze ubumwe za Amerika yabashije gukumira ibitero byagabwe kuri Arabia Saudite? oya. ese leta zunze ubumwe za Amerika yabashije kubuza Israel gutera ubwoba cyangwa gukanga Turukiya? oya. birumvikana ko, reka mvuge ikintu kimwe, abanyaturukiya sinshaka kumva binubira cyangwa barira bavuga ngo Israel ni mbi cyane, kuko nabo ni bamwe mu bantu bakomeye cyane bafasha Israel gukomeza imyitwarire yayo mibi. bakomeje gutuma peteroli iboneka. Israel rero ishobora gukomeza kugaba ibitero by'indege ndetse n'ibitero byo ku butaka. niba bahagaritse peteroli, Israel ntishobora gukomeza kugaba ibyo bitero by'indege n'ibyo ku butaka nk'uko babikoraga. harimo indi raporo ikomeye yasohotse uyu munsi. iyo raporo yabanje kuba amakuru ataremezwa, ariko nyuma umujyanama wa Garibaf, perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran, yavuze ku mugaragaro ati ntidushobora kugirana amasezerano na Trump, tuzategereza manda ya Trump irangire hanyuma tugirane amasezerano na perezida uzamusimbura. ibi bibaye nyuma y'iminsi ibiri gusa raporo yasohowe na Washington Post na Wall Street Journal ivuga ko Trump ashobora kuba atekereza kuva muri ibi bibazo byose nta masezerano namwe abanje kugirana na Iran. ni nkaho yaba avuga ati mufungure gusa inzira ya Hormuz maze njye mve muri aka karere. ibyo byaba ari ibintu bibi cyane kuri Trump, ariko se ashobora ate gusaba abanya-Iran nk'uko yabivuze gufungura inzira ya Hormuz, kandi Trump ubwe avuga ko yamaze gufunguka? waba warabonye icyo kibazo? yego. reka turebe neza uko iyi miterere ihagaze. kuki Iran igomba gufungura inzira ya Hormuz niba nk'uko Trump abivuga iyo nzira yaramaze gufunguka? uyu munsi Trump yabajijwe ati inzira ya Hormuz izafungurwa ryari? yamusubije harize amasaha make gusa ati yamaze gufunguka. yongeyeho ati igihugu cyonyine gifite ubushobozi bwo kugenzura inzira ya Hormuz ni ingabo zirwanira mu mazi za leta zunze ubumwe za Amerika. dufite ibihano byo kubuza ubwato kunyura muri iyo nzira kandi nta cyabitsinda. ni urukuta rw'ibyuma, rekura gusa abo dushaka ko binjira. none se wenda Trump ashobora kuva muri ibyo bibazo byose, ntabwo akeneye gufungura inzira ya Hormuz. ariko se kuki Iran igomba kugira icyo ikora niba iyo nzira yaramaze gufunguka? nk'uko nabivuze, kuba nta buryo bwumvikana muri iyi mvugo ni ibintu biteye impungenge. ugomba kubyemera.
ni ibinyoma. njye mbona ari ibinyoma byubakiye ku buryo runaka bwumvikana, kuko abantu benshi muri leta zunze ubumwe za Amerika babona ayo magambo bakayemera. nizeye ko uramutse ugiye ku muhanda ukabaza umuntu utekereza ko inzira ya Hormuz ifunguye, umwe muri bane mu banyamerika bazi aho inzira ya Hormuz iherereye ashobora kuvuga ati yego, cyangwa wenda umwe muri batatu. ejo ntiwumvise amagambo navuze kuri Besant? wabonye ibyo Besant yavuze? ati yego, iki kibazo twaragikemuye, ntabwo dukeneye iyo nzira, tuzubaka imiyoboro ya peteroli maze peteroli yose ikomeze kunyura muri iyo miyoboro. maze ukibaza uti ni byiza, ariko uri umunyamabanga wa leta ushinzwe imari, ntabwo uri umuntu usanzwe uvuga igitekerezo cye ku muhanda. ese ntusobanukiwe uruhare rw'Ikigobe cy'Abaperesi mu gutanga ku isi byinshi bitari peteroli gusa, aho gitanga hagati ya 20 na 25% bya peteroli ikoreshwa ku isi, ahubwo kinatanga na 25% bya LNG ikoreshwa mu isi, hagati ya 30% na 35% by'umusaruro w'isi wa sulfure na urea ifumbire, ndetse na 44% bya helium ikoreshwa ku isi. ibyo byose ntibyanyura mu miyoboro ya peteroli. none se tugiye kubaka imiyoboro 5 itandukanye kugira ngo buri kimwe muri ibyo bitanu bigira imiyoboro yacyo? oya, turavuga ngo tuzubaka umuyoboro wa peteroli maze ikibazo kirangire. ukibaza uti mwana we, kuba umuntu ashobora kubinjije ku rwego nk'urwo birantangaje. nanone Besant ntabwo ari umuntu utarize cyangwa utazi ibintu, ariko ibyo yavuze ni ubupfapfa bukabije ku buryo biteye gutangara. amakuru rero y'uko Iran itazigirana amasezerano na leta z'ubumwe za Amerika ku butegetsi bwa Trump yaje ari nk'ibihuha, ni nyuma y'uko ikinyamakuru Washington Post ndetse na Wall Street Journal byo muri Amerika byari bimaze gutangaza ko ubu ikirashinga Trump ari uko Hormuz ifunguka. ati Iran inafunguye Hormuz nk'uko bigaragara, ngo Trump rwose yiteguye no kuva mu Burasirazuba bwo hagati yenda iby'amasezerano ya nuclear akazaba nyuma, ariko Hormuz yamaze gufunguka. ni urugamba rwo gufungura Hormuz. mu by'ukuri leta z'ubumwe za Amerika yateye Iran Hormuz yari ifunguye, ariko ni Hormuz ikomeye cyane ku buzima bw'isi. Besant ni secretary wa treasury cyangwa ushinzwe imari n'ububitsi muri rusange bya leta z'ubumwe za Amerika. we avuga ko batagikeneye Hormuz. ibintu byatumye Rory Johnson aseka, ati niba ugiye kubaka pipelines, imiyoboro impombo zitwara peteroli, ati ibyo birashoboka. ariko se ifumbire ica muri Hormuz, lithium n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi bitandukanye biba produced na bya bihugu byo mu kigo bica muri Hormuz, ati se nabyo bizubakirwa pipelines yo kubitwara nk'ari amazi? ati rero ibyo ni ibintu bidashoboka cyane. ati ni ukugerageza kumvisha Amerika ko mbese kuba Hormuz yabifunze cyangwa ifunguye ntacyo bivuze. Trump rero afite pressure ubu, nta kintu atakora kugira ngo Iran ifungure Hormuz, kubera ko mu bitero mu ntambara isanzwe Amerika yamaze gutsindwa. ibigaragarira ku birindiro bya leta z'ubumwe za Amerika byamaze gusenywa, kandi biriya birindiro nibyo byatumaga, nibyo byariho amaradari yabashishaga gutuma Amerika igenzura kariya karere, inabasha kureba ibiri muri Iran, kuko iriya third cyangwa iriya radari yashenywe yari muri Qatar, ngo niyo radari ya leta z'ubumwe za Amerika yari ikomeye mu Burasirazuba bwo hagati. ni radari yari ifite ubushobozi bwo kureba ikanamenya ibirimo kubera mu birometero 5,000, uretse mu Burasirazuba bwo hagati na za Pakistan yagiragayo, ndetse ngo yabashaga kugera no mu Burasirazuba bwa Afurika no mu gihugu nka Kenya, ndetse no kurenzaho, kubera ko ngo yari radari iremereye cyane, iyo yarashenywe. izindi radari zikomeye Amerika yari yashize muri Jordania zabashaga gukumira ibitero byava muri Iran bijya kuri Israel, izo nazo zamaze gusenywa, ari nacyo cyatumye Israel itongera kugaruka mu bitero yari yatangije kuri Iran. nuko iramutse ibikoze ikinca mu bitero, Iran noneho yari ifite ubushobozi bwihuse bwo kurasa muri Israel, nta mpungenge zo kuvuga ngo amaradari yo muri leta z'ubumwe za Amerika azabanza ahanure zimwe muri misile zacu mbere yuko zijya ku butaka bwa Israel.
aho umenya ko ibintu bikomeye ni uko ibiro bikuru bya ziriya ngabo za Amerika biri mu Burasirazuba bwo hagati CENTCOM ubundi byabanje muri Qatar birindira bamaze kubisenya ntabwo bakomezaga gukora nka headquarters ya CENTCOM kubera ko batari bizeye umutekano bagiye muri Jordania naho nyuma yo kurasa amaradari no gutwika hangar igahiramo zimwe mu ndege z'abanyamerika CENTCOM yahise yimuka iva muri Jordania ijya muri Israel. Ni ikindi kintu rero cyongera gushimangira ko kugeza ubu Iran ifite ijambo ifite n'ikivugiraho. Yego Hormuz ntabwo ifunguye kandi ni kimwe mu bintu burya byinjiza Iran amafaranga. Ariko Iran yiteguye gusacrificinga cyangwa gutanga ibitambo icyo ari cyo cyose ariko ikikiza umwanzi ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika akava mu karere kabo. Ni Iran rero yamaze gushyiraho kondisiyo zikomeye cyane zirimo yuko Amerika ubundi igomba kubanza gukuraho blockade. Ati ntabwo Hormuz izafunguka Amerika itarakura blockade hariya. Ati ntabwo Hormuz izafunguka Amerika itarakura ingabo zayo muri aka karere ko muri Burasirazuba bwo hagati. Igikomeye cyane tugiye no kuvugaho Iran iravuga iti ntabwo Hormuz izigera ifunguka igihe batazadukuraho ibihano ngo banarekure imitungo yacu yafatiriwe kuko Iran ni imitungo yacu ni imitungo ya Iran. Ntabwo Amerika ifite uburenganzira bwo gukomeza gufata imitungo yacu n'ibihugu bishyigikiye. Ati ntabwo bishoboka. Ni ikintu Donald Trump yabajijweho ati ko Iran isaba ko harekurwa imitungo yayo yafatiriwe ndetse ikindi twari twibagiwe Iran ivuga iti ntabwo Hormuz izafunguka igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitarashyiraho uburyo cyangwa zitarishyura ibyo zangije ku butaka bwa Iran. Ni ikintu Trump yahise abazwaho bati ese n'umunyamakuru wamubajije ko Iran ivuga ko mu bigenderwaho by'uko Hormuz igomba gufungurwa n'ubwo Perezida Trump avuga ko Hormuz yafungutse ko mugomba kubanza mu kwishyura iby'intambara yangije muri Iran. Ese murabivugaho iki Perezida yavuze ati atavuga icyo ni ikintu cyiza ati niyo yanivuga ibyo ati nayo igomba kubanza ikishyura ibyo yamaze kwangiza muri bya bihugu byo mu Kigobe. Ubwo ni Qatar, ni Bahrain, ni Kuwait, ni Jordania, ni Emirati Zunze Ubumwe, ni Arabia Saudite ndetse na Oman yarashweho gakeya cyane mu kwihanizwa. Aturetse n'ibyo ati Iran igomba no kubanza kwishyura ibyo yangije byose mu myaka 50 ishize ubwo butegetsi bwa Repubulika y'Isilamu bwafataga ingoma. Avugamo ibyo muri Liban ibyangijwe intambara Israel igaba muri Liban no kubera Hezbollah kandi Hezbollah ni proxy ya Iran. Ati byose rero byagiye byangizwa kubera Iran. Ibyo muri Palestine Hamas byangijwe byose muri Gaza. Ati Iran byose igomba kubyishyura. Ati tutibagiwe n'ibihumbi 52 by'abantu bapfuye mu myigaragambyo yo muri Iran mbere gato y'intambara y'iminsi 12. Ati ibyo nabyo bigomba kwishyurwa. Atabona bagomba kwishyurwa abantu babo gahabwa impozamarira. Ni umukino ubona ko ari umukino isi yiteze ngo isi burangire ute ariko nanone abasesenguzi bakavuga ko Amerika nta bundi buryo ifite uretse kuva muri karere. Batko ko uretse la blockade iri hariya ibuza amato ya Iran cyangwa nafitanye isano na Iran kwinjira cyangwa kuva muri Hormuz. Atariko n'amato Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel ndetse n'isi yose kugeza ubu nta burenganzira afite bwo guca muri Hormuz igihe atahawe uburenganzira na Iran. Twabonye amato menshi yagiye ashukwa na CENTCOM ni kiriya gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirwanira mu mazi ko baza kuyescotinga agaca muri Hormuz ariko amenshi yagiye raswaho na Iran. Hormuz rero ntigeze itekana kandi Iran iracyavuga ko uko byagenda kose ari uko Hormuz izafunguka igihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizaba zamaze kwemera byose Iran isaba.
ese leta zunze ubumwe za Amerika zizabyemera? Ntabwo Amerika ishaka kuva muri iyi ntambara igaragara nk'aho yatsinzwe iyi ntambara, ariko ngo byibuze Trump igihe Irani yamwemerera ko ifungura Hormuz ngo yiteguye kuba yava muri kariya karere, byibuze yeretse ko Hormuz yafunguwe ko bakoresha imbaraga zabo za gisirikare kugeza Irani ipfukamye igafungura Hormuz. Ese Hormuz niyo yari intego y'iyi ntambara? Ko intambara yatangiye Hormuz ifunguye, ariko nanone Iran nyuma yo kubona ko Hormuz ariyo ntwari ifite kirimbuzi ikomeye cyane izatuma Amerika icirika ndetse n'isi ikabona Amerika nk'aho itagishoboye, niyo mpamvu yakomeje kuryama kuri Iran. Kandi Amerika nta turufu n'imwe isigaranye yo kwemeza Iran gufungura Hormuz, kuko iturufu y'ibiturika kugeza ubu ntabwo yabashije gukora. Kandi aho boherezaga banakontorora ibiturika, Iran yamaze kuhasenya. Iran ni super power, imaze kubigaragaza, kandi kugeza ubu n'uburyo igenda bigura intege mu biganiro rwose biragaragara ko Iran koko ishobora kuba ititeguye kujyana amasezerano na Donald Trump, akikura muri amasezerano ya GPOA Obama yari yagiranye na Iran yuko Iran itazakora intwaro za kirimbuzi. Trump we ayo masezerano akayanenga yuko ngo Amerika itari yafitemo inyungu, ariko kugeza ubu nubwo yasheshe biragoye ko Trump azabona andi masezerano kuko Iran ntiyiteguye kuyamuha. Iran ngo yiteguye kumusuzugura no kumucirikisha ku buryo ngo andi masezerano nk'uko twabivuze bazayajyana n'umuperezida uzamusimbura. Ndabashimiye. Niba utakora subscribe kuri Menya XYZ wayikora, ubundi tukajya duhura mu biganiro byacu.